phi baro shkathup khubor jungi ran Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaga singi kilong. Ai pateng ke All India Banking Employees Association Shillong Dien. Hadu kendangut penni ke Shnong Nyang Bari Them di kena bapas bahaha ka SSLC but HSSLC. La KM biang crack ka ayom kilam nan. Ban ka jingja bapla ra imi e nyopusau snam ya ka nam lado. Tumentang ni apaj ki Khubor ki bakham banya. Kinoyalam ko All India Banking Employees Association AIBEA mentakasngi kila penlong ya ka jingyalang yamir jingmut ke bakerpang na ka benta ki dukot jongka ki badang surung kam haki bang haki di ki khendiat snam. Ka jing thumu bakongsan jogane ka jingyalang kalong ban hikai ban pensyai ban batai sani bha ya ki jingtrei jongkane ka association kabalaya daya kalawe jongkinong trei bank na ka jingshim kabu bat jing pentrei doyap jongkinong penyat jongki bank baper. Today almost 3 decades have passed. We are fighting and fighting. And we are fighting the merger of the banks also. When merger of the banks come, what will it affect? The general people, they thought that bank it will be good. But for the general people, I can tell that banks branches will be closed down. Many bank branches has been closed down and many rural bank branches has been closed down. So there will be an ill effect in the banking service also. For that reason, we are fighting. Privatization means, so you have rightly said, we are the custodian of the people's money. That's why our association has given a slogan that the people's money for people's welfare, not for corporate. Kumshiban taban ay mensi ban pensluri ki khna bat ki samla bandang yai tre shitom haka jing puli puthi haka ar pusan trik jeliu kador bar shnong nyang bari them kala penkup burom ki khandai ngot ki khna ki bapas baha haka examen SSLC bat HSSLC jeng usnam ar hajar ar puar haka te ga jingalang penkup burom lawan ban ay mensi mi ki te ki samla puli Dau MLA kanong po constituency uba Meryl Bonds Aim haka jingdon rengkat UMDC kanong po constituency uba Balaji Rani. Haba ay jingkran hakate kasngi nakaliang MLA ula ay kublay bat kitbok kit ruang kena kiba syapan ku burom bat ula ongru bagi day ban nangay tre shitom haki pateng badangwan. Ti jungi tungi pri osla perse kam judon ke besuk. Kajingai leti ke bae. Kabakalan Kapatay ka masniw pagkapamutlak ang kapatang. Nagaditang ka jengkut ka determination ka jopi. Ikan mau ikan tin kibau suami Vivekananda ko. Kung giplas kung gibaid hidai ban kan mau. Ikan tin kibau ong arise away and do not stop until you achieve your goal. Hadian Arsnam bau COVID-19 ulah kang kerdap lut yaki kita mialekai hakeleng ke pertai kuntup ru yahang li Meghalaya kisamla kila KM biang ka mensim habaka ayom yalekai kalawan pai menta usnam ar hajar ar puar haka jingya ko marethong bala penlong da ka Meghalaya State Olympic Association menta kasngi ar pusan teri ujeliu bala jer kerteng Shillong 10K run lawan bani shimbenta de ki spangut kisamla kentai bat shenrang ki khulung khana ki long kmi long kpa bat ki temen ki kro kani ka marathon ka jrong 10 kilometer. Kinong job hakani ka marathon kilong ka kong kentimon marwen baningkong ka mar 20 baar bat ka ban sharai marwen balai nakalyang ki kenthai. Kat ba nagi shenrangpan bawan baningkong deu ngingom bam polen rosing bawan baar deu hepstari lingkoi bat bawan balai pat deu walbestar nongsi. Nakalyang kirang ba lawan baningkong da uba swending maulong baar uba badon sing tham katba ubawan balai pan uba pensngan lang dekhar na pedeng gilong kemi lawan baningkong de imei it kemon walang ibah nyo phosau snam kerta baar ikong melina nonglang katba ibalai pan la job de ikong trisina wanyang hakani ga jo kasngi la pliru eko office jong ka Meghalaya State Olympic Association hapolo Olympic family as a whole. So just for the record that this, after we have asked to leave the terracing, we are searching for the office where to get. So on the 15th February, after I took over the General Secretary, I put up a WhatsApp
in the exco. I said cafeteria will be the best place for us. And from Masrido, first one to thumbs up that if we can get this one, and thank God, through the help, through the hard work of our John, we are able to convince the government to give us this use. So this is an achievement for the MSA. Not only for the MSA, you are part of this building, all the state association. Kachingbar Village Organization, Nabel Kuri, Badrong Hilik Ribhoy District, Mentakasni ka Arpusan Tarik Ujilio. Kala rakhia ka jingdap ka ba Arsenam Pura jong ka Village Organization, hakaba u MLA ka nongpo constituency uba Merrill Bonds aim ulalong ukongsan. Katay ka Village Organization, tanghapo ka Arsenam Pura jong ka jingyat lenti, kala yo ban kudup iki khandai tili ki self-help group hapo jong ka, ban say ki long kumi na kabenta bakin yang halaki kejat, na kabenta ban seng kam lajong. Haka jingyat lenti ka ba Arsenam, katay ka Village Organization, kala le shibon ki kam babha bat ki kam shakri pat ba hapo kate kashnong. Ki week wala sa khilang haka jing rakhe ki kenthop yo MDC kanong po constituency uba Balajit Rani uba Andreas Sinki President UDP nong po circle urang ba shnong Belkuri lambat kinong kit kam jong kate ka Village Organization ba kenthop ya ka President ka kong analyst namsaw bat kilong keme na ki self help group. Belum menongelam, belum gubernur, begitu. Indira Gandhi, Prime Minister, ketika belum kami kebelam, dia dari India. Ada di Kerana, kepada kawan-kawan dia. Bak kita kan sibun belum kami itu muntah. Dari payah ke Jylla ke Dengiru, Riuslur, jom dari Khasi, Pan Nomat, dari belum kami. Kun nanti Khubor yang batu sim, tirak sim yang gimana? Haka arpolai terik mentau benai, ka perthai shitulup kala rakhia ka snikan mau burom, ya ka ktem ya ko belekai balatip kum ka World Olympic Day, ka balas sedang lah nyau po saus nam menta, ha arpolai terik ujiliu, khat khandai spa sau pupra hadin ka thma ba ka baar. Namar ka arpolai terik mentau benai ka hapedeng tayo si pale, ka Meghalaya State Olympic Association kala rakhi ya kani kasni crowd ki noya lekai menta kasni arpusan trik ujeliu da ka ba penlong ya ka jingya ko marathon bala ai kerteng da ka Shillong 10k run ka ba jinga 10 kilometer lengba ki surak namadan polo sa Shillong College Don Bosco Square Fire Brigade Surak St Edmunds Shillong Civil Hospital Main Secretariat Polo bat poi biang Shamadan Polo. Hakani gajinya ko marathon imei it kemon walang ibala kenjo sakah nyau pusas nam kerta ibana mau kerwat ilara ya kanam ladu hakaba ilalong iba ningkong na padang kitemen kikro kibala shim benta hakani ka marathon tang hapo sapusan minit ila pendap ya ka 10 kilometer ka jingjingai habakram ba ka Don Bosco Media Network imei it kemon ila ong ba inya ko marathon hadu ba indadap prapos nam kerta. Kani ka jingjob jung imei it kemon kalong shisha ka jingjak ba phela ha kani ka juk menta. Ini imei it ila khurshi 1000 tengka ka buskit. Ta hati ki enolok ki jogi mere ani. Te ki enolok enolok ni pulo ta hani pulo ta. Ta bu endet ke we ki jomerate. Isu la burom. Isu temen sejak ni sak awat temen. Ta nanti ke entre hak arajar kat bindai di sapha tu yang di merah ke Bombay ta gede-gede kon ke India te jadi pemerah ke hak jong senam jong ta hak Bombay ngawan dulu ko arajar bindai hak arajar pheu ni tang le je kon piang hak Bombay basakor kata tar menang lagi kun. Lede pula Bombay agak arjar kun dalam lej arsin na Bombay. Tahap Bombay ngawan bunuh kong ber arsin. Ta sa te kawan piang ke jong marathon ha ke hati arjar kat arpeu tangi lej ha ke hati lede ke hati ke dang jong marathon piang saha Kolkata ni lej sa Kolkata kawan obda lah. Pijik si jenjar jangan tawa mudam sudah lej merah. Ada lej ban merah ngayo ka bai ba ngayo ka ban tit ni ki jing bam jing ti ki hayi ngasa mat pendap ngayo ban pen klan.
ya kan berkat balik praktis re mendapat balik praktis lo ngamju kuasu balik praktis nama abang balik praktis long kan merjonga kalau telot ban bam ngambil isu tidak dengan dengan tip mana ba Aisyah yang ngabel temen kuat ba kayak mesin jonga dengan temu ba ngan lej ban marathon nomor ba ngan ai mesin naga bata kini kun sama ngan yalam na bata gitu nomor kin long kun ki ba silur kin uwer un kuat ban lej marathon te kuat lada ki smart ki kun sama ban lej marathon te long ka ne ke India jangi kan kiu na ki sepra bahkan ku kan ternai habarok kilia na kuat hadu bangan sale hepo uwe ka barjelaru ngadlayo balai barjelala dangaya berpun ngan penkut hadu di kapus nam ngan lekat bangan ngam kuat et ki tre ngakua bangan lek ban ai mesti meki bersama kad ba nang mi ikor dan mi isna Badak itu ki khubor ngelapoi syukabakun, tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Kublai pi baro skatup khubor jungi dan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka singi kilong. Ai pateng ke All India Banking Employees Association Shillong din. Hadu kendangut penni ke Shillong yang bari tem ki kena ba pas baha ka SSLC but HSSLC. La KM biang krek ka ayom kilam nan. Ban ka jingja ba phla ra ime e nyopusau snam ya ka nam lado. Teman-teman ni apa ki khubor ki bakam benya. Kinoyalam ko All India Banking Employees Association AIBEA mentakasngi kila penlong ka jingyalang yamir jingmut ke bakerpang na ka banta ki dekhot jongka ki badang surung kam haki bang haki di ki khendiat snam. Ka jing thumu bakongsan jokane ka jingyalang kalong ban hikai ban pensyai ban batai sani bha ya ki jingtre jokane ka association kabalaya daya kalawe jongki nong tray bank na ka jingshim kabu bat jing pen tray doyap jongki nong penyat jongki bank bapher. Today almost 3 decades have passed. We are fighting and we are fighting the merger of the banks also. When merger of the banks come, what will it affect the general people? They thought that bank it will be good, but for the general people I can tell that banks branches will be closed down. Many bank branches has been closed down and many rural bank branches has been closed down. So there will be an ill effect in the banking service also. For that reason we are fighting. Privatization means, so you have rightly said, we are the custodian of the people's money. That's why our association has given a slogan that the people's money for people's welfare, not for corporate. Kumshiban taban ay mensi mat ban pensluri ki khna bat ki samla bandang yai tre shitom haka jing puli puthi haka ar pusan trik jeliu ka dor bar shnong nyang bari them kala penkup burom ki khandai ngot ki khna ki ba pas baha haka examen SSLC bat HSSLC jeng usnam ar hajar ar puar haka te ga jingalang penkup burom lawan ban ay mensi mi ki te ki samla puli Dau MLA kanong po constituency uba Mirror Bonds Aim haka jingdon rengkat UMDC kanong po constituency uba Balaji Rani. Haba ajingkran haka te kasngi nakaliang MLA ula ay kublay bat kitbok kitruang kena kiba syapan kub burom bat ula ongru bagi day ban nangay tre shitom haki pateng badangwan. Ti jungi pri osla korte kam judon ke besuk. Kajingai liti ke ba kalan. Kaperhei ka basniu bag ka mutlak ang kata. Daga ditang ka jingkut ka determination ka jobi. Ikan mau ikan tin ki bau Swami Vivekananda ko.
Kemudian kelas, kemudian kita iban kenal. Kita continue bawang arise away and do not stop until you achieve your goal. Hadian Arsnam bau COVID-19 ulah kang kerdap lut yaki kita mialekai hakeleng ke pertai kuntup ru yahang ni Meghalaya. Kisamla kila KM biang ke mensim habaka ayom mialekai kalawan pai menta usnam arhajar arpuar. Hakajinya ko marethong bala penlong daka Meghalaya State Olympic Association menta kasni arpusan tarik ujeliu bala jer kerteng Shillong 10K run. Lawan bani simbenta deki spangut kisamla kentai bat shenrang ki kelung kena ki long kemi long kpa bat ki temen ki kro. Kani ka marathon ka jerong 10 kilometer. Kinong job hakani ka marathon ki long ka kong kentimon marwen baningkong ka mar 20 baar bat ka ban sharai marwen balai nakalyang ki kentai. Kat ba nagi shenrang pan ubawan baningkong deu ngingom bam polen rosing bawan baar deu hepstari lingkoi bat ubawan balai pat deu walbestar nongsi. Nakaliang kirang ba, lawan baningkong da uba swending maulong, baar uba badon sing tham, kat ba ubawan balai pan, uba pensngan lang dekar. Napadeng gilong kemi, lawan baningkong da imei it kemon walang, iba nyaw pausaw senam kerta, baar ikong melina nong lang, kat ba iba lai pan, la job da ikong trisina wanyang. Hakani ka jo kasngi la pliru eka office jang ka Meghalaya State Olympic Association hapolo. Olympic family as a whole. So, just for the record that this, after we have asked to leave the terracing, we are searching for the office where to get. So on the 15th February, after I took over the General Secretary, I put a WhatsApp in the expo. I said cafeteria will be the best place for us. And so consider first one to thumbs up that if you can get this one, and thank God through the help, to the hard work of our John, we are able to convince the government to give us this. So this is an achievement for the MSA. Not only for the MSA, you are part of this building, all the state association. Kachingbar Village Organization, Nabel Kuri bat Rong Hilik Ribhoy District, mentakasngi ke arpusan tarik ujeliu. Kala rakhia ka jingdap ka ba Arsnam pura jong ka Village Organization, haka ba u MLA ka nongpo constituency uba Meril Bonds Aim ula long ukongsan. Katay ka Village Organization tang hapo ka Arsnam pura jong ka jingyat lenti, kala yo ban kudup iki khandai tili ki self-help group hapo jong ka, ban say ki long kumi na kabenta bakin yang halaki kejat na kabenta ban seng kam lajong. Haka jingyat lenti ka ba Arsnam katay ka Village Organization, kala le shibon ki kam babha bat ki kam shakri pat ba hapo kate kashnong. Ki week bala sakhilang haka jing rakhi ki kentup yo MDC kanongpo constituency uba Balajit Rani uba Andreas Sinki President UDP nongpo circle urang ba shnong belkuri lembat kinong kit kam jong kate ka Village Organization ba kentup ya ka President ka kong analyst namsaw bat ki long keme na ki self help group. Belum kenal hilang, belum gubernur, gitu. Indira Gandhi, Prime Minister, ketika belum kami kemuliaan, dia kiri India. Hari ini kerana tuan juga kawan dia. Bak kita kan sibuk kilom kami itu unta. Dari payah ke Jylla ke dengiru. Riuslur, jong rihasi, pan nomad. Dari kelom kami. Kun nanti Khubor yang baksim tidak sim yang gimana? Haka arpolai terik mentau benai ka perthai shitulup kala rakhia ka snikan mau burom ya ka ktem ya ko belekai balatip kum ka World Olympic Day ka bala sedang lah nyau pusau senam menta ha arpolai terik ujeliu khat khandai spa sau pupra hadin ka thmaba ka baar. Namar ka arpolai terik mentau benai ka hapedeng tayo si pale ka Meghalaya State Olympic Association kala rakhi ya kani kasni kraw juki noya lekai menta kasni arpusan trik ujeliu da ka ba penlong ya ka jingya ko marathon bala ai kerteng da ka Shillong 10K run ka ba jinga 10 kilometer lengba ki surok namadan polo sa Shillong College Don Bosco Square Fire Brigade Surok St Edmunds Shillong Civil Hospital Main Secretariat polo bat poi biang Shamadan polo.
Hakani kajing Yakob Maretong imei it kemon walang ibala kenjo syakah nyau pusas nam kerta ibana mau kerwat ilara ya kanam ladu hakaba ilalong iba ningkong na padang kitemen kikro kibala yashim benta hakani ka marathon. Tang hapo 10 minit ila pendap ya ka 10 kilometer ka jingjingai. Habakran bakadon Bosco Media Network imei it kemon ila ong ba in Yakob Maretong hadu ba indadap pra nam kerta. Kani ka jingjob jung imei it kemon kalong shisha ka jingjak ba phela hakani ka juk menta. Ini imei it ila kursi 1000 tengka ka buskit. Ta hati ki eno ki jogi mere ani. Te eno mere ni kulo ta hani kulo ta. Tabu endet ke we ki jomere te. Isu burom na. Isu temen si jok ni tak awat temen. Ta nanti ki eno hak arijar kat ndai gi sapha we jong ni mere ha. Ko Bombay. Ta kerja kon ke India. Te jadi mereka harga jong senam ejong. Taha Bombay ngawan bunuh ko. Arjar Bombay. Hak arjar hong kita lagi kun tiang hak Bombay. Bahasa Korea kata. Korea tahu menang lagi kun. Lede pula Bombay hak arjar hong kita lagi arsin Bombay. Taha Bombay ngawan bunuh ko arsin. Ta sa te kawan piang ke jong marathon ha ke ti arjar hat arpel sangi le cha ke ti ada buku ke dang jong marathon piang saha Kolkata ni le sa Kolkata kawan of down lah ke ji se jenjar jong am ta wa dong su ada le ban mere ngayo ka bai ba ngayo ka ban tit ni ki jing bam jing ti ki hayi ngasa man pendap ngayo ban plan ya kan merpat ban le praktis Re mentapat ngalih praktis lo ngam ju kuasu ngalih praktis nama. Abang ngalih praktis long kan merjonga kala telot ban bam ngam yo su. Tidak dengan ngintip mana ba saya ngabal temen. Kuat ba ke mesin jonga dengan temu ba ngan lej ban marathon nomor ba ngan ai mesin na ka banta kini kun sama. Ngan yalam na banta itu markin long kun ki basilur kin uwer un kuat bandej marathon te kuat lada ki smart ki kun sama bandej marathon te long ka ne ke India jangi kan kiu na tu sepra bahkan ku kan kanai habarok kilia na kuat hadu bangan sele chapko uwe ka barjelaru ngadlayo bandej barjelala dangaya berpun ngan penkut hadu di kapus nam ngan lej kat bangan ai ngam kuat et ki tre ngam kuat bangan lej ban ai mesti mi ki bersama kad ba nang mi ikor dan mi isna Pada kitu ki Khubor ngilapoi syuka bakun tat hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Kublai pi baro skatup Khubor jungi dan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka singi kilong. Ai pateng ke All India Banking Employees Association Shillong Dien. Hadu kendangut peni ke Shillong yang bari tem ni kena ba pas baha ka SSLC but HSSLC. La KM biang crack ka ayom kilam nan. Ban ka jingja ba phla ra imi e nyopu saus nam ya ka nam lado. Tementang ni apaj ki Khubor ki bakham banya. Kinoyalam ko All India Banking Employees Association AIBEA mentakasngi kila penlong ya ka jingyalang yamir jingmut ke bakerpang na ka benta ki dekot jongka ki badang surung kam haki bang haki di ki khendiat snam. Ka jing thumu bakongsan jogane ka jingyalang kalong ban hikai
ban pensyai bat ban batai sani bha yaki jingtrei jongkane ka association kabalaya daya kalawai jongkinong trei bank na ka jingshim kabu bat jingpen trei doyap jongkinong penyat jongki bank bapher. Today, almost 3 decades have passed. We are fighting and fighting. And we are fighting the merger of the banks also. When merger of the banks come, what will it affect? The general people, they thought that bank it will be good. But for the general people, I can tell that banks branches will be closed down. Many bank branches has been closed down and many rural bank branches has been closed down. So there will be an ill effect in the banking service also. For that reason, we are fighting. Privatization means, so you have rightly said, we are the custodian of the people's money. That's why our association has given a slogan that the people's money for people's welfare, not for corporate. Kumshiban taban ay mensi mat ban pensluri ki khna bat ki samla bandang yai tre shitom haka jing puli puthi haka ar pusan trik jeliu kador barshnong nyang bari them kala penkub burom ki khandai ngot ki khna ki bapas bha haka examen SSLC bat HSSLC jeng usnem ar hajar ar puar haka te ga jinga lang penkub burom lawan ban ay mensi mi ki te ki samla puli da MLA kanong po constituency uba Meryl Bonds Aim haka jingdon rengkat UMDC kanong po constituency uba Balajit Rani. Haba ay jingkran hakate kasngi nakaliang MLA ula ay kublay bat kitbok kit ruang ni kena kiba syapan ku burom bat ula ongru bagi day ban nangay tre shitom haki pateng badangwan. Ti jungi tungi pri osla perse kam judon ke besuk. Jingai liti ke ba kalan Kapatay ka basniw pagkamutlak ang kapatag. Kaya ditang ka jingkut ka determination ka jopi. Ikan mau ikan tin kibau suami Vivekananda ko. Kung di kelas, kung giba hiday ban ikan mau. Ikan tin kibau ong arise away and do not stop until you achieve your goal. Hadian Arsnem bau COVID-19 ulah kang kerdap lut yaki kita mialekai hakeleng ke pertai Khubor Jylla Meghalaya kisamla kila KM biang ka mensim habaka ayom mialekai kalawan pai menta usnam ar hajar ar puar haka jingya ko marathon bala penlong da ka Meghalaya State Olympic Association menta kasngi ar pusan teri ujeliu bala jer kerteng Shillong 10K run lawan bani shimbenta de ki spangut kisamla kenthai bat shenrang ki khulung khana ki long kmi long kpa bat ki temen ki kro kani ka marathon ka jrong 10 kilometer. Kinong job hakani ka marathon kilong ka kong kentimon marwen baningkong ka mar 20 baar bat ka ban sharai marwen balai nakalang ki kenthai. Kat ba nagi shenrang pan ubawan baningkong deu ngingom bam polen rosing bawan baar deu hepstari lingkoi bat ubawan balai pat deu walbestar nongsi. Nakalang kirang ba lawan baningkong da uba swending maulong baar uba badon sing tham katba ubawan balai pan uba pensngan lang dekhar na pedeng gilong kemi lawan baningkong de imei it kemon walang ibah nyau phosau snam kerta baar ikong melina nonglang katba ibalai pan la job de ikong trisina wanyang hakani ga jo kasni la pliru eko office jong ka Meghalaya State Olympic Association hapolo Olympic family as a whole. So just for the record that this, after we have asked to leave the terracing, we are searching for the office where to get. So on the 15th February, after I took over the General Secretary, I put up a WhatsApp in the exco. I said cafeteria will be the best place for us. And from consider first one to thumbs up that if we can get this one, and thank God through the help, through the hard work of our John, we are able to convince the government to give us this use. So this is an achievement for the MSA. Not only for the MSA, you are part of this building, all the state association. Kachingbar Village Organization, Nabel Kuri, Badrong Hilik Ribhoy District, Mantakasni ka Arpusan Tarik Ujeliu. Kala rakhiya ka jingdap ka ba Arsnem Pura jong ka Village Organization, haka ba u MLA ka nongpo constituency uba Meryl Bonds Aim ula long ukongsan. Katay ka Village Organization tang hapo ka Arsnem Pura jong ka jingyat lenti kala yo ban kudop iki khandai tili ki self help group hapo jong ka
ban sei kilong kemi nak benta bakin yang halaki kejat nak benta ban seng kam lajong. Haka jingya lenti ke ba arsnem ketika village organization kala le shibon ki kam ba bat ki kam shakri pat ba hapo ketika shnong. Ki week bala sakhilang haka jing rakhe ki kentup yu MDC ke nongpo constituency uba Balajit Rani uba Andreas Singki President UDP nongpo circle urang ba shnong belkuri lembat kinong kit kam jong ka village organization ba kentup dia ke president ka kong analyst namsau bat kilong keme na ki self help group. Ni ki bolon bor, bolon nong yalam, bolon gobernur, ki bor. Indira Gandhi, Prime Minister, di kolong kemi ke yalam, dia kini dari India. Ada di Kratno, tuan itu kawan lantai. Bat kita kan sibun kilong kemi itu unta. Dari payah ke Jylla ke Dengiru. Riuslur, jong dari khasi, pan nomat. Dari kolong kemi. Tapi kun dari bor, jong bat sim, tirak sim jong kemana. Haka ar pholai terik mentau benai ka perthai shitelup kala rakhia ka snikan mau burom ya ka ktem ya ko bele kai balatip kum ka World Olympic Day ka bala sedang lah nyau pho saus nam menta ha ar pholai terik ujiliu khat khandai spa sau pho pra hadin ka thma ba ka ba ar namar ka ar pholai terik mentau benai ka ha pedeng tayo si pale ka Meghalaya State Olympic Association kala rakhia ka ni ka sni crowd ju ki noya le kai menta ka sni ar pusan terik ujiliu da ka ba penlong ya ka jingya ko marathon bala ai kerteng da ka Shillong 10k run ka ba jinga 10 kilometer lengba ki surok namadan polo sa Shillong College Don Bosco Square Fire Brigade Surok St Edmunds Shillong Civil Hospital Main Secretariat Polo bat poi biang Shamadan Polo hakani ka jingya ko marathon imei it kemon walang ibala kenjo sa ka nyau phusa snam karta ibana mau karwat ilara ya kanam ladu hakaba ilalong iba ningkong na padang kitemen kikro kibala shim benta hakani ka marathon tang hapo 10 minit ila pendap ya ka 10 kilometer ka jingjingai habakran ba ka Don Bosco Media Network imei it kemon ila ong ba inya ko marathon hadu ba indadap pra posnem karta kani ka jingjob jung imei it kemon ka long shisha ka jingjak ba phela hakani ka juk menta ini imei it ila kursi 10,000 tengka ka buskit ta hati ki enolor ki jogi mere ani te ki enolor ni kulo ta hani kulo ta tabu endet ke we ki jomere te isu burom isu temen si jone tek awat temen ta hati ki enre haka arjar khat ndai gi sapha we jong ni mere ha go Bombay ta gede-gede kon ke India te jadi pemeraka ha jong snam jong ta ha Bombay ngawan bunuh ko arjar Bombay ha ka arjar pheu ni tang le je kun piang ha Bombay basa kor kata ro nang le je kun le de bla Bombay ha ka arjar pheu nang le arsin ha Bombay ta Bombay ngawan bunuh kong ber arsin ta sa te kawan piang ke jong marathon ha ke ti ha arjar khat arpheu tangi le cha ke ti ada berkuti ke dalam jing marathon piang saha Kolkata ni le sa Kolkata kawan opda lah jing se jenjar jong am ta ba don su ada le ban mere ngayo ka bai ba ngayo ka ban tit ni ki jing bam jing ti ki haying sa man pendap nga yo ban pen klan ya kan pat ban le praktis re mentapat ban le praktis ro ngam ju kuasu ban le praktis nama bang le praktis long kan met jonga kala telot ban bam ngam yo su tidak dengan dengan tip mana ba saya ngabel temen kuat ba kayak mesin jonga dengan temu ba ngan lej ban marathon nomor ba ngan ai mesin na kabata kini kun sama ngan yalam na bata gitu nomor kin long kun ki basilur kin uwer un kuat ban lej marathon te kuat lada ki smart ki kun sama ban lej marathon te long ka ne ka India jangi kan kiu na tu sipra bahkan pu kan thanai habarok kilia na kuat hadu bangan sale thapko
Duwe ka bar jelaro ngalayo balai bar jelala dangai ya berutun. Ngan pentkut hadu di hapus nam ngan lekat bangan. Ngam kuat itu jingkring kuat bangan lek ban ai mesti miki bersama kadba nang mi ikor dan mi isu. Badak itu ki Khubor ngelapoi syukabakun, tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Kublai pi baro shkatup Khubor jungi dan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka singi kilong. Ai pateng ke All India Banking Employees Association Shillong Dien. Hadu kendai ngut penni ke Shillong yang bari tem ki kena ba pas baha ka SSLC but HSSLC. La KM biang krek ka ayom kilam nan. Ban kajingja ba phla ra ime e nyopusau snam ya ka nam lado. Tementai ni apaj ki Khubor ki bakam benya. Kinoyalam ko All India Banking Employees Association AIBEA mentakasngi kila penlong ya ka jingyalang yamir jingmut ke bakerpang na ka benta ki dukot jongka ki badang surung kam haki bang haki di ki khendiat snam. Ka jing thumu bakongsan jokane ka jingyalang kalong ban hikai ban pensyai ban batai sani bha ya ki jingtre jokane ka association kabalaya daya kalawe jongki nong trei bank na ka jingshim kabu bat jing pen trei doyap jongki nong penyat jongki bank bapher. Today almost 3 decades have passed. We are fighting and fighting. And we are fighting the merger of the banks also. When merger of the banks come, what will affect the general people? They thought that bank it will be good, but for the general people I can tell that banks branches will be closed down. Many bank branches has been closed down and many rural bank branches has been closed down. So there will be an ill effect in the banking service also. For that reason we are fighting. Privatization means, so you have rightly said, we are the custodian of the people's money. That's why our association has given a slogan that the people's money for people's welfare, not for corporate. Kumshiban taban ay mensi mat ban pensluri ki khna bat ki samla bandang yai tre shitom haka jing puli puthi haka ar pusan trik jeliu ka dor bar shnong nyang bari them kala penkup burom ki khandai ngot ki khna ki bapas baha haka examen SSLC bat HSSLC jeng usnam ar puar haka te ga jingalang penkup burom lawan ban ay mensi mi ki te ki samla puli Dau MLA kanongpo constituency uba Mirror Bonds Aim haka jingdon rengkat UMDC kanongpo constituency uba Balaji Rani. Haba ajingkran hakate kasngi nakaliang MLA ula ai kublai bat kitbok kit ruang kena kiba syapen kub burom bat ula ongru bagi dei ban nangai tre shitom haki pateng badangwan. Ti jungi pri osla korte kam judon ke besuk. Kajingai liti ke ba ke kalan. Kapatay ka basniw pag kapamutlak ang kata. Kaya ditang ka jingkut ka determination ka jopi. Ikan mau ikan tin kibau Swami Vivekananda ko. Kung gitlas, kung gibai hidayban ikan mau. Ikan tin kibau ong arise awake and do not stop until you achieve your goal. Hadian arsnam bau COVID-19 ulah kang kerdap lut yaki kita mialekai hakeleng kepertai kuntup ru Jylla Meghalaya. Kisamla kila KM biang kemensim habaka ayom mialekai kalawan pai menta usnam puar. Haka jingya ko marethong bala penlong daka Meghalaya State Olympic Association menta kasngi arpusan terik ujeliu bala jer kerteng Shillong 10K run. Lawan bani shimbenta deki spangut kisamla kentai bat shenrang ki kelung kena ki long kemi long kpa bat ki temen ki kro. Kani ka marathon ka jerong 10 kilometer. Kinong job hakani ka marathon ki long ka kong
Kentiman Marwen Baningkong, Kamar Quentis Baar, Bat ka Ban Sharai Marwen Balai, Nakalyang Kikentay. Katba Nagishan Rangpan, Bawan Baningkong, Deu, Ngingom Bam Polen Rosing, Bawan Baar, Deu Hepstari Linkoy, Bat Ubawan Balai Pat, Deu Walbestar Nongsi. Nakalyang Kirang Ba, Lawan Baningkong da Uba Swending Maulong, Baar, Uba Badon Sing Tham, Katba Ubawan Balai Pat, Uba Pensngan Lang Dekar. Napadeng Gilong Kemi, Lawan Baningkong de Imei It Kemoy Walang, Iba Nyau Pusau Senam Kerta, Baar, Ikong Melina Nonglang, Katba Iba Laipat, La Job de Ikong Trisina Wanyang. Hakani Gaju Kasni La Pliru Eka Office Jangka Meghalaya State Olympic Association, Hapolo. Olympic family as a whole. So, just for the record that this, after we have asked to leave the Tirosing, we are searching for the office where to get. So on the 15th February, after I took over the General Secretary, I put a WhatsApp in the expo. I said cafeteria will be the best place for us. And from consider first one to thumbs up that if we can get this one, and thank God through the help, to the hard work of our John, we are able to convince the government to give us this use. So this is an achievement for the MSA. Not only for the MSA, you are part of this building, all the state association. Kachingbar Village Organization, Nabel Kuri Badrong Hilik Ribhoy District, Mentakasni ke Arpusan Tarik Ujeliu. Kala rakhia ka jingdap ka ba Arsenam Pura jangka Village Organization, hakaba u MLA ka nongpo constituency uba Meril Bonds Aim ulalong ukongsan. Katay ka Village Organization tang hapo ka Arsenam Pura jangka jingyat lenti, kalayo ban kudop iki khandai teligi self-help group hapo jangka, ban say kilong kumi na kabenta bakin yang halaki kejat na kabenta ban seng kam lajong. Haka jingyat lenti ka ba Arsenam katay ka Village Organization, kala le shibon ki kam babha bat ki kam shakri pat ba hapo kate kashnong. Ki week bala sakhilang haka jing rakhi ki kentup yu MDC kanongpo constituency uba Balajit Rani uba Andreas Sinki President UDP nongpo circle urang ba shnong Belkuri lembar kinong kit kam jong kate ka Village Organization ba kentup ya ka President ka kong analyst namsaw bat kilong keme na ki self help group. Kalau menong yelam, kalau gubernur, begitu. Indira Gandhi, Prime Minister, kalau kami kalau yelam, dia kali India. Ada di tempat no, tuan kalau kawalan dia. Bat kita kan sibun kalau kami itu muntah. Dari payah ke Jylla ke dengiru. Riuslur, jauh dari kasih, kapan nomad dari kalau kami. Khubor nanti Khubor yang badusim tidak sim yang gimana? Haka arpolai terik mentau benai kapertai shitulup kala rakhia kasni kan mau burom ya ka ktem ya ko belekai balatip kum ka World Olympic Day ka bala sedang lah nyau pusau senam menta ha arpolai terik ujeliu kar kendai spa sau pupra hadin ka thmaba ka baar. Namar ka arpolai terik mentau benai ka hapedeng tayo si pale ka Meghalaya State Olympic Association kala rakhi ya kani kasni crowd ki noya lekai menta kasni arpusan trik ujeliu da ka ba penlong ya ka jingya ko marathon bala ai kerteng da ka Shillong 10k run ka ba jinga 10 kilometer lengba ki surok namadan polo sa Shillong College Don Bosco Square Fire Brigade Surok St Edmunds Shillong Civil Hospital Main Secretariat Polo bat poi biang Shamadan Polo. Hakani gajinya ko marathon imei it kemon walang ibala kenjo sakah nyau pusau senam kerta ibana mau kerwat ilara ya kanam ladu hakaba ilalong iba ningkong na padang kitemen kikro kibala shim benta hakani ka marathon tang hapo sapusan minit ila pendap ya ka 10 kilometer ka jingjingai habakram ka Don Bosco Media Network imei it kemon ila ong ba inya ko marathon hadu ba indadap pra posnem kerta. Kani ka jing job jung imei it kemon kalong shisha ka jingjak ba phela ha kani ka juk menta. Ini imei it ila khur 10,000 tengka ka buskit. Ta hati ki elo ki jogi mere ani. Te eno mere lo ni pulo ta hani pulo ta. Ta bu ender ke we ki jomere te.
Isu burom na. Isu temen sejak ni tak awat temen. Ta nanti ke enre hak arjar kat hindai di sapha yang di merah. Ke Bombay. Ta gede-gede kon ke India. Ti jadi pemerintah harga jong film ejong. Ta Bombay ngawan bunuh ko. Arjar hindai. Hak arjar hong kita lagi kun piang hak Bombay. Basakor kata. Kata orang lagi kun. Lede pula Bombay hak arjar hong kita lagi arsin Bombay. Tahap Bombay ngawan bunuh kongper arsin. Ta sa te kawan piang ke jong marathon hak ke hati arjar hak arpel tangi lagi hak ke hati. Lede berkuti ke jong marathon piang saha. Korkata nilai sekorkata kawan obda Allah. Jadi saya jencar jangan tawa mudah musuh ada lagi ban merah ngayo kabai bam ngayo kaban tit ban tit ini kicing bam jing di hayi ngasa ban pendap ngayo ban penklan ya kan berkat ban lej praktis dari mentapat ban lej praktis lo ngam juk kuasu ban lej praktis nama bang lej praktis long kan merjonga kala telot ban bam ngam yo su tidak dengan dengan tit mana ba Aisyah yang abal temen kuat ba ke mesin jonga dengan temu ba ngan lej ban marathon nomor ba ngan ai mesin na ka banta kini kun sama ngan yalam na banta gitu nomor kin long kun ki basilur kin uwer un kuat ban lej marathon te kuat lada ki smart ki kun sama ban lej marathon te long ka ne ke India jangi kan kiu na ki bahkan pu kan nai habarok kilian nah kuat hadu bangan sale hapo uwe ka barjelaru ngadlayo balai barjelala dangaya berutun ngan penkut hadu di kapus nam ngan lek kat bangan ngai ngam kuat et ring tre ngam kuat bangan lek ban ai mesti meki bersama kad ba nang mi ikor dan mi isu. Pada kitu ki Khubor ngilapoi syukabakun tat hadu bangin daya syambiang kublai shibun.